السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تماشاوان عزیز ام دیسا برنامه کانوده بهاورانه امید و برنامه خود جی کلیات رساله نور جی پیوا 23 انشالله بحث یکمین ام بهاورا بوینن پیوا 23 دو بحث و پیوهنه. بسم الله الرحمن الرحیم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. بحث یکمین جی چند هزار محاسن و خوشی ایمانی امی صرف 5 حبا ده 5 نقطه ده بکن مدار بحث و بیانی. تماشاوان عزیز ده ایمان ده به هزار خوشی و محاسن و دلالی هنه. جوان هزار محاسن و خوشیه صرف 5 حبا بتنه 5 حبا دوی بحث یکمین ده ته 5 نقطه ده حضرت استاد اجماع بیان بگه انشالله. امیجی دوی برنامه خود انشالله نقطه یکمین بخوینن که وقتی که ایمان بکه و نوا انسان چه حالی دیگره، وقتی که ایمان تنه به خود نکه، وقتی که ایمان تنه به کفر هبه که حال وی انسانی چه حاله. امی دوی نقطه یکمین ده به هفره بخوینن. نقطه یکمین انسان به نور ایمان بلند به در تی عالای اللیین. عالای اللیین که داره او جیک و جی بلندتر جیک تنه ده عالم معنی ده یعنی معنوی جی بلندتر جیک تنه ان جی بلند. انسان به نور ایمان بلند به در تی عالای اللیین قیمت کوسان زفت دکه کو پید به لایق جنته و انسان به ظلمات کفر دشمت اسفل سافلین. اسفل سافلین جی خوارتر جی یک تنه ان جی کو خواره انسان وقتی کو که نوا کفر دکه اسفل سافلین هاو قاکو قیمت جره نامینه دکه حال کوسان کو وقتی کو بکه نوا ظلمات کفر دکه حال کوسان کو بید به اهل جهنمه. لورا ایمان انسان به صانع ذوالجلال را گرید ده. ایمان انسان به صانع ذوالجلال را گرید ده. ایمان پیگرتنه نخوا انسان بخیر و ایمان گوته ده خویاد به قیمت دیگه. تماشاوان انسان افضل مهمه یعنی ایمان وکا بنیکه کی معنوی دناوا انسان و خدای تعالی ده. یعنی وقتی که ایمان هبه او انسان مرف زانه کو مرف آن انسان دن مخلوق خدای تعالی نه، صنعت خدای تعالی نه، علاقه ارتباطک دناوا انسان دو خدای تعالی ده چید به. وقتی که ایمان به پیگرتنک دناوا انسان و خدای تعالی ده چید به. نخوا انسان بخیر و ایمان گوته ده خویاد به قیمت دیگره. یعنی که انسان ده ایمان هبه ایمان خویاب که هنگی قیمت دیگره دبه صنعت الهی رومت دیگره دبه نقش اسماء ربانی. کفر و علاقه دقتینه و ارتباط دبرینه جبر و قطاندن و براندن صنعت ربانی تیده وشارتن قیمت آوی و دمه صرف به اعتبار ماده دمینه. یعنی وقتی قدینه که او کفر که و نوا انسانه کی آن انسان بکه و نوا و طاریتیا کفره هنگی او بگرتن او ایمان تی قطاندن تی اعتبار و تی علاقه دناوا انسان و خدای تعالی ده نامینه او کو علاقه دناوان ده جی نمینه. تماشاوان عزیز او صنعت کل سر انسان بجویتا ایمان تی نخویا کرن او صنعتی تینه وشارتن. هنگی قیمت انسان چید مینه؟ قیمت انسان بتنه اف لاشوی اف ماده وی ناکید مینه. قاسه کدیم بیشه ماده جی جبر فانیه محکوم فنا و زوالیه. ماده جی بلاک فانیه محکوم فنا و زوالیه یعنی ندائمیه. ماده ندائمیه. کال دنیای ده چه لدنیای ده چه کو دائمی به جعاله ماده به و محکوم زواله یعنی محکوم خلاص بونه. و حیاتک حیوانیه ماده حیاتک حیوانیه نه اهل دوام و بقایه جی قیمت ویرا حکم و وزنک نامینه. امی وی سره به تمثیلک بیان بکن و هاکی جبوی که ام به حقیقت چیتر فهم بکن امی تمثیلک انشالله وی قب خوینن. مثلا دناف صنعت انسان ده
çawa qîmeta madde û qîmeta sin'at ji hev qetandine carna mîna hevin carna madde zêde qîmete carna dibe ku maddekî mîna hesin qîmeta wî 5 quruşaye lê sin'atê wî hêjayî 10 banknotaye heta carna ew sin'atê kevnarê tarîxî ew sin'atê antîqa wê tarîxî qîmeta wî digel bi milyoneke madda wî ne hêjaye 5 quruşaye. Temaşevanê ezîz di nava sin'atê insana de carna hinek tablo hinek rassam hinek tabloya çê dikin mesela ser kartonekî an ser hesinekî wan boyaxê xwe dişuxulînin resmekî çê dikin ew karton ew hesin belkî 5000 jî nake 5 quruş jî nake lê belê ew sin'etkar ew rassam ku sin'eta xwe li ser wî hesinî dide nîşandan heye ku ew sin'et heye ku milyonek jî bike nexwe sin'etek wiha bi nav û bi nîşan dema bibî çarşiya kevnarfiroşan û wî sin'etê ecayîb eleqa wî bidî çêkirin bi sin'etkarê wî yê mahir re û wî sin'etkarê tev û sin'etê wî teqdîm bikî ji wê cemaeta hazir re dibe bi fiyeta milyonek bête firotan ku em sin'etekî wisa tabloyeka wisa bibine sûka xurdefirôşan kevnarfiroşan ne xurdefirôşan kevnarfiroşan ew ê ku tiştê antîqa fehm dikin sin'etê antîqa yê tarîxî fehm dikin em bibine ciyekî wisa û em eleqa wê sin'etê bi sin'etkar ve bidine kirin çêkin em bêjin ev tablo ev sin'et ya filan sin'etkarê mahirî ku tê naskirin ya wî ev sin'et hingî heye ku bi fiyeta milyonekê li wîrê were firotan hema eger bibî sûka xurdefirôşan dibe ku bê standin bi fiyeta hesinek erzan fiyeta 5 quruşan yani em wextê bibine sûka xurdefirôşan sin'etekî wisa ew ne wî sin'etkarî nas dikin û ne ji sin'etê fehm dikin ew eleqa ku di nava sin'et û sin'etkar de tune be nê çêkirin ew eleqe ew îtîbar hingê çi dibe hingê 5 quruşa yani bi fiyeta hesinek erzan ê were kirîn ew sin'et tev were veşartin qîmet wî sin'etî re namîne tenê qîmeta wê tabloyê wî sin'etî bi çi dimîne de qîmeta 5 quruşan ku hesinê wî 5 quruş dike qîmet tenê qîmeta maddê jê re dimîne nexwe însan ji zatê heq teala re sin'etek wiha kevnarê însan jî ji zatê heq teala re ji zatê xwedayê teala re sin'etek wiha kevnare wiha antîqaye herî nazik û nazenîne mucizekî qudretê ye mucizekî qudretê ye yanî çêkirina însan xoliqandina însan afirandina însan mucize ye ji qudreta xwedayê teala re mucize ye yani xwedayê teala weka mucizakê xoliqandiye însan ku wî yani însan xwedayê teala însan ji cilweyê esmayê xwe re kiriye mezher û xuyangeh û ji neqşê wan esmayê xwe re kiriye medar û fetlonek û ji kaînatê re di sûretê mîsalek piçûçik de afîrandiye kiriye numûne temaşevanê ezîz ev der pir muhîm e me di hinek bernameyê xwe din de gotbû dîsa yanî xwedayê teala însana çima xoliqandiye vê kaînatê çima xoliqandiye ji bo ku xwedayê teala were naskirin ji bo ku bi nezera însana jî xwe bivîne wan navê xwe bivîne cilveyê esmayê xwe bivîne ji bo ku însan jî xwedayê teala nas bikin û bawerî bikin îman bikin piştre jî îbadetê jê re bikin ê xwedayê teala însan jî wisa xoliqandiye ji cilweyê esmayê xwe re kiriye mezher û xuyangeh yanî navê xwedayê teala esmayê xwedayê teala li ser însan têne xuya kirin û ji neqşê wan esmayê xwe re kiriye medar û fetlonek ji kaînatê re jî di sûretek mîsalek piçûçik de afirandiye yani însan weka ku kaînat piçûk bûbe û di şiklê însan de were xuya kirin xwedayê teala însan hewqa ku xweşik hewqa ku bi sin'et xoliqandiye eger nûra îmanê têkeve hundirê wî însanî wê demê temamê wan neqşê manîdarê li ser wî bi wê ronahiyê têne xwendin he xwedayê teala wan cilvê esmayê xwe li ser însan dide xuya kirin lê belê eger ku nûra îmanê têkeve nava însan
هنگی وان نقش معنیدار لسر وی بوی روناهیه به نور ایمان تینا خوندن و او مؤمن بهش و بشور دخوینه و بوی انتصاب و علاقه دده خوندن. چوا دده خوندن؟ تماشاوان عزیز حضرت استاد تویبت که یعنی خود هزار جاری که حضرت استاد راضی به که وان مسئله مهم وان حقیقت کور و دور وصا بخوشگاهی وصا بدلالی بجمره دده فهم کردن وصا نویساندیه. یعنی چوا ناو خدای تعالی اسماء خدای تعالی لسر متین خوندن. یعنی وقت بیجه بوان معنی مینا از صنعت صانع ذوالجلالم، از صنعتكم خدای تعالی صانع ذوالجلال. صانع معنى صانع ناوکی خدای تعالی یعنی صنعتکاره. از صنعتم خدای تعالی جی صنعتکاره. از صنعت صانع ذوالجلالم از مخلوق ویمه از مظهر رحم و کرم ویمه. یعنی از تیم خلقاندن 30 سال بر الدنیای تنبوم 25 سال بر الدنیای تنبوم آن مثلا 100 سال بر اف انسان کوویگال دنیای نه جسدی نوت و نه حیوانی کال و دنیای تنبون نقوه اف انسان تینا خلقاندن کی واند خلقینه وقتی کو ایمان بکوه ناوا انسان بوی نور ایمانی انسان فهمت که دبی از مخلوقم خدای تعالی خالقه اوی مخلقاندیه. از صنعتم وقتی کو انسان مرو لخبرینه الجسد خبرینه جعال مادی و جعال معنوی و درینه کو چه صنعت لسر انسان دهنه دنا و انسان دهنه انسان هنگه کو ایمان که و ناوه بوه نور ایمانی فهمد که تی خویا کرن دبی کو از صنعتم هوقا صنعت لسر من هنه نخواه صانع ذوالجلال مخلقان دیه. از صنعت وی صانع ذوالجلالم او از مظهر رحم و کرم آویمه مثلا هوقاتش مرتين اکرام کرن لدنیا ده امتن لفیکی آورینن به هزارا چشید فیکی هنه نخواه کی وان اکرامی مد که وان فیکی کی مرد چینه خدای تعالی وان فیکیاج مرد چینه نخواه از مظهر رحم و کرم آویمه اف حقیقتی به نور ایمان تفهم کرن شخواه غایا کو ام هاتنه وی دنیای غایا کو خدای تعالی مخلوقان دیه غایا جی اوه کو ام خدای تعالی ناصب کن ام اسماء وی صفات وی ناکه ظانبن هیم ببن و ام ذات وی ناکه ناصب کن پرستیشی ذات وی بکن. ده انسان ده او صنعت ربانی درته خویاد به بوان معنا او صنعت ربانی ده انسان ده خویاد به نخواه او ایمان عبارت علاقه صانع تعالی ده انسان ده تمام برهم صنعت اظهار دکه. تماشاوان عزیز نخواه ایمان چیه؟ ایمان علاقه دناوا صانع تعالی ده و دناوا انسان ده چید که او جی او ایمان جی تمام برهم صنعت اظهار دکه ده خویا کرن لسر انسان ده تینه برچاوان قیمت انسان بی اعتبار او صنعت ربانی او عین صمدانی چید به ده میدان هنگی انسان قیمت اکبر مازن دگره چما لورا انسان هنگی کو ایمان هبه نخواه انسان جناو خدای تعالی را دبه وکا عینکه او ناو خدای تعالی جلوه ناو وی اسماء وی لسر انسان تینا خویان و انسان جی بوی ایمانا کود که ناو انسان بوی نور ایمانی وان جلوه وان نقشه وان صنعتا لسر خواه دخوینه و دده خوندن صانع و صنعت خدای تعالی جی صانع صنعت کاره نخواه او انسان وها حال بچوک به اعتبار رومت لسر همو مخلوقاتان دبه مخاطبک الهی مسافرک ربانی لایق جنته وقتی که نور ایمان بکه و ناو انسان او انسان بچوچوک و بحال خود بچوکه جی لسر تمام مخلوقاتان دبه مخاطبك إلهي چوا دبه مخاطب خدای تعالی خدای تعالیش حضرت آدم ورده پیغمبر شاندیه کتاب شاندیه به انسان را خبر دایه انسان د کائنات ده دناوا حوقا مخلوقات خدای تعالی انسان شوره مخاطب olarak بجارتیه پیرا خبر دایه پیغمبر شاندیه کتاب شاندیه انسان شخوره مخاطب olarak دناوا تمام مخلوقات ده بجارتیه وی کریه لایق جنته اگر او کفر عبارتش قطاندنا علاقه خدایه کفر چیه تماشاوان عزیز کفر جی
و علاقه و ایمان چید که و علاقه دبرینت قتینه تیکه و هندور انسان اگر کفر تیکه و هندور انسان و دمی تمام وان نقشن اسماء الهی معنی دار دکوین نوا ظلمات نای نخواندن و نابن خودی اعتبار لورا دما خدایت علا ورش بیر کرن وان جهت معنوی بری وان لخودانه او جی نای نفهم کرن تماشاوان عزیز وقتی که خدایت علا ورش بیر کرن یعنی کفر بکوه ناوا انسان او ظلمات کفر وان صنعت لسر انسان توا دوشیره نای نخویا کرن او کفر چی بو مگوت پوش خواه قطاندنا و علاقه یعنی انسان کو باوریای بخودت نبه چوا بجه از صنعت صانع ذوالجلالم چوا بجه از مظهر رحم و کرام خدای تعالی شخو باوریای بخودت نه او انسان کو کفر بکوه ناوی باوریای بخوده نامینه قیمتا ویجی نامینه چما قیمتا وی نامینه لورا هنک او جهت معنوی یعنی انسان به تن نجبی لاشی عبارته نه به تن اف لاشه اف بدنه جهت وی معنوی جهنه ای وقتی که خدایت علا ورج بیر کرن او جهت معنوی او صنعت معنوی جی تنج بیر کرن قیمت انسان جی به تن جماده مینه خدانه وان جهت معنوی بره وان لخدانه او جی نای نفهم کرن یعنی موی حقیقتش خواهو وقتی که خدایت علا باوری انسان خدایت علا تنبه او جهت معنوی جی نای نفهم کرن تنج بیر کرن وکا کو سربرجیر دبه وان صنعت عالی بقیمت وان صنعت بلندی بقیمت وان نقش معنوی برومت گلک جه تن بشارتن او دمینه جی هنک صنعت دیسا دمینن لسر انسان خویا بکن و قسم لبر چعوا خویا دبه او جی حواله اسباب و طبیعت و تصادف پیست بن هنک تشی هنه و انسان باوریا وینا که بخوده تنه بجی نکاره هنک صنعت لسر خو انکار بکه لیبل البرچعون لورا البرچعون لیبل وقتی که باوریا وینا که بخوده تنه به وانکا چوا انکار که وانجی حواله طبیعت حواله سبب حواله هنک تشتی تصادفیت که دبی اصاب صنعت هاتما چکرین لیبل دبیش خورا و صا هاتما چکرین یعنی نوادا ایکا خود جبر خواه افتش تب جبر خواه چه بونه تصادف دبی تصادفی انسان چه دبه حیوان چه دبه اف صنعت تب دبی تصادفی چه دبه وقتی که کفر که نوا انسان باوری به خدای تعالی تنبه دبی هر تشت به تصادفی چه بیه آن سبب چه کن آن طبیعت چه کن حتی تو بیجی تین خواره ذلیل و خسیست بن هر یک جه دگل الماس چیرسوکن تو دبیق شوشه زلول قرفوکن قیمت وان آنجاخ لماده حیوانی دنیره ماده جی آرمان جاوی عاقوبت آوی وکا کمگو دو عمر قلیل ده دو عمر کی هندک ده دناف وان حیوان ذلیل ده یکی هری عاجز هری محتاج هری خمگین بینوا حیاتک جزئی درباست که داوی درزه بادی هوا دچه تماشاوان عزیز یعنی انسان کو بتن جبی لاشی به جبی بدنی به افجی بلا کو ماده ای برزه ای بمره کس تنه کو هاتیه دنیای او نمر به یعنی چه انسانی ورنه دنیای تف دمرن تبت كمنا بني عردي وافلاشي وانيكا درزه ام دبيجن تمام انسان درزن لبل نوصى يعني لاشي پیغمبر اي شهيد هناك شهيدا نارزن لبل يعني بمعنى كو ماده نبتني امج ماده يعني وقتی کو انسان باوریای بخوده هبه او معنى حتى دوام که چمکه او انسان ابکه جنته او باوریا ویناکه او عبادتی ویناکه او تجاری خلاص نابن لبا خدای تعالی تینا بشارتن والحیات ابدی ده ادیسا ورنپیشیا انسان لبل وقتی کو کفر که بناوا انسان قیمت انسان را نامینه بتنه قیمتا ویناکه ام ماده دینه ماده جی حیاتک حیوانیه یعنی نه اهل دوام و بقایه خلاص به دچه کفر ماهیت انسان جوی الماس خوش وها دشو دکه و کومرا رش یعنی ماهیت انسان
خلقیت انسان فطرت انسان اصلا وکا الماسه حوقا بقیمته حوقا باشه لبله وقتی کو کفر بکوه ناوا انسان وقتی کو علاقه انسان و قدرت علا ور براندن ور قطاندن هنگی قیمت انسان دبه چه؟ دبه وکا کومرارش یعنی ایمان انسان دکه وقا الماسه حوقا بقیمت دکه و قیمتی اینا که ده نشاندن لبل کفر کوب که و ناو انسان باوریا خودت نبه قیمت انسان دبه وقا کمرارش خدایت علا ایمان حقیقی ایمان تحقیقی بکه نصیب متوا تماشوان عزیز خدایت علا ایمان تحقیقی بکه نصیب ما و لسر ایمان رحمه بستینه لسر وی امانتی کودایمه لسر وی امانتی رحمه انشالله بستینه و ده حیات ابدی دجی مشرم نکه حتی برنامه کادن بمینن دناوا خیر و خوشیه ده امانتی خوده بن